Yes, reka nguhereze ikaze nawe umpereza umwanya nkunyure muri zipaji z'amakuru mu buryo burambuye. Ni kuri igicambu cyo kuwa kabiri itariki ni ya 9 ukwezi na kunu kwa 9 umwaka ni 2025 nibwo tugarukanye amakuru ababaje cyane n'amakuru akomeje kugenda abaza imitima ya benshi muri rusange, aho tugiye kwerekeza mu karere ka Rusizi. Umugabo amaze kuba yakwivugana umugore we amuzije yuko yaramaze kuba yamwiba amafaranga agera ku bihumbi 500. Biravugwa yuko uyu mugabo yari amaze kuba yava ko yafata mu kibina agiye kuba yagura inka kugira ngo nawe yibere umuhinzi mworozi. Iyi nkuru yabaje cyane ikomeje kugenda itigisa imitima ya benshi ndetse ko bikomeje kugenda ibibabaza ku buryo ubukomeye cyane. Aya makuru tugiye kuba tuyagarukaho, dore ko biravuga yuko atari aya makimbirane bari bafitanye gusa, ko byari bimaze iminsi barwana buri munsi. Umuturage wese ugerageje kuja kubakiza nawe akahava afite ibikomere ku buryo bukomeye cyane. Bari bamaze kuba bafata umwanzuro yuko nta muntu uzongera gutabaza ngo baje kumutabara. None birangiye amwivuganye amuzize yuko yari amaze kuba yamwima amafaranga agera ku bihumbi 500. Biravugwa yuko uyu mugore yari amaze kuba yakigira indaya muri rusange, yari yafashe kugira ngo abe yayajyana mu bagabo, abe yasesagura umutungo w'urugo. Ese uyu muntu ubundi murabona we yari asigaye ashobotse cyangwa n'ubundi yari uwo gupfa? Ariko mu mategeko y'u Rwanda muri rusange kwihanira bigeze kuri urwego ntago byari bigishobotse. Biravugwa yuko uyu mugabo atakiri mu maboko ye. Biravugwa yuko polisi y'u Rwanda yamaze kuba yamujyana, ubu ngubu ari mu maboko ataraye kugeza amaginga ye, amaze kuba yagezwa imageragere. Ariko ibyo ngibyo ntago bihagije. Biravugwa yuko bagiye kuba bamukurayo bakaba bamujyana nawe bakaba bamukatira urwo gupfa. Nje ndikibaza, ese iki gihano cyaba cyamaze kuba cyagera mu Rwanda? Niyo mpamvu ubwira ati fata agatebe wicare turebere hamwe amategeko y'u Rwanda kuntu abiteganya, nimba ikigano cyaba cyemewe. Reka nanone nawe nkifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse n'ibyo ukora byose bikugendekere neza 5 kuri 5 nkuko ubyifuza. Ni muri kano kanya nkomeje kukwisabira kugira ngo dukomeze kugenda tubana 5 kuri 5 umunsi ku munsi. Urabigenza ute rero? Urareba neza nimba uramaze kuba wakanda ku buto ya subscribe, maze nusanga utarabikora ugarageze ufungure iyo buto, nurangiza ufungure n'inzogera kugira ngo uhereze ikaze ibitekerezo n'ibiganiro tuba tukugezaho umunsi ku munsi. Nanone biravugwa yuko mu mujyi wa Kigali hamaze kuba hafatwa abamotari babiri abanyura mu muhanda bihuta cyane, baje kuba bahagarikwa na polisi. Biranga biba iby'ubusa bigera ubwo polisi imaze kuba yafata traffic yayo ibirukaho ku muvuduko uhambaye cyane. Baje kubahagarika basanga bahetse imirambo kuri moto zabo. Bazwa ngo ese aba bantu baba bari babajyanye kugeza amaginga rero bamaze kuba bajyanwa mu nzego z'umutekano zishinzwe iperereza. Kugeza ubu nta kirakorwa kugira ngo bibe bamenya ese aba bantu baba bari bajyanye, dore kugeza amaginga ntago bari bamenya ese aba bantu bari bakomoka he, ntago imiryango yabo iragaragara, dore ko bari bamaze iminsi nk'itatu bapfuye. Biravugwa yuko abamotari bamaze kuba batangaza yuko bari babajyanye ku marimbi ngo ari ibiraka bari bafashe, ariko kugeza amaginga polisi y'u Rwanda imaze kuba yatahura yuko nta muntu n'umwe urafatwa ahetse imirambo gutya ari ikiraka bamuhaye, kuko ntago bafata umuntu ngo baje kumushingura mu buryo nk'ubu ngubu buciye bugufi gutya, dore ko biravugwa yuko bamanje ko abana bahagarika bakabanza babyanga nkaho bari batwaye forode. Mu karere ka Musanze n'ubundi haravugwa yuko umugabo yamaze kuba yafatwa akenyereye ku rumogi ibiro 5, amaze kuba yabyambukana agiye kuba yabicuruza ngo ambe yabikwirakwiza mu tubari, dore ko hariya mu karere ka Musanze hakunze kubayo utubare twinshi cyane arimwo banywera ibiyobyabwenge. Biravugwa yuko uyu mugabo nawe yamaze kuba yagezwa mu maboko ataraye kugeza amaginga yenga arimo arakurikiranwa n'inkiko. Biravugwa yuko bagiye kuba bamukatira agateganyo k'amezi 3 kugira ngo bamuhereze umwanya wo kuba aritekerezaho.